Nibyo. Demokrasi nya demokrasi ntivangirwa y'abaruda ni demokrasi yihuse ni the quickest democracy kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane. Demokrasi yacu y'abaruda kuri wa eshatu akadomo ruda akadomo tike. Uyu ni professor of all the world professors, Barafinda Sechkubo Fred, the senior politician with the total seniority globally. Therefore, uyu niwe perezida Barafinda Sechkubo Fred, umunyapolitike mwiza wa mahoro hano mu Rwanda, East Africa na Africa n'isi yose. Mwarimu mpuzamahanga wegeranya abahanga bo mu mahanga b'abanyarwanda tukegerana hano mu Rwanda, East Africa na Africa yose. Intego no gukuramo imipaka y'igizashwi muri Africa yashinzwe n'abakoroni ba mukerarugendo bigendeye mu 1884 nibwo yashinzwe, bongera kwigendera noneho mu 1962 kuzamuka no munsi yaho ubwo Afrika yatangiraga kubona ubwigenge. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nimba abanyafrika barabonye ubwigenge bepakuruye amapingo yo yari yatumiye kugira ngo babone ubwigenge, bahaguruke baharanira ubwigenge. Amapingo yari ku maboko no ku maguru, ariko ubu bashoboye kwipakurura amapingo yo ku maboko, behezeheza uwo munsi w'ingaruka mwaka w'ubwigenge bipakuruyeho amapingo ku maboko, ariko amapingo ku maguru yasigayeho. Ayo nayahe? Ni amapingo ku maguru y'abanyafrika bose. Ubwo nta kindi niyo mipaka ibabuza kugenderana, kandi akarenge niko soko ry'ubushuti, umubano mu bantu kubera kugenderana. Ubwo rero nimba abanyafrika bagenderanirana nk'uko babishaka babyifuza nk'uko byahoze kare kose, ubwo bivuge ko hari ubukoroni bushasha bwavutse muri Afrika bubyowe n'abanyafrika b'abategetsi bigaruriza Afrika bayigira akarima kabo bwite, bigaruriza abanyafrika n'imitungo irimo, yaba imitungo kamere, inyamaswa, amatungo n'amabuye y'agaciro n'ibyo mu mazi, ibihumeka n'ibidahumeka, no ku butaka no mu kirere. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, dufite abakoroni b'abanyafrika b'abategetsi, twabuze abayobozi indongozi zayobora Afrika bagakuramo iriya mipaka. Amapingo yo ku maguru yashinzwe na ba mukerarugendo bigendeye kera muri za 60 bisubirira iwabo. Ubwo ni mu 1960 basubira iwabo, basiga Afrika bayishize mu maboko y'abanyafrika ubwabo. Ariko Afrika warababaye, Afrika yarababaye, Afrika yarababajwe
inshuro zose twavuye mu bakoroni ba mbere tugwa mu maboko y'abakoroni ba kabiri barembeza abanyafurika. Mwe mubibona muti? Murakoze cyane. Ubukoroni bwa kera bwariho, uyu munsi ndareba nkasanga uburiho ubu ngubu burenze ubwa kera, kubera ko uyu munsi imipaka iriho, abanyagihugu awufashe ubuyobozi ntiyifuza kurekura, bityo bigatuma babasha gukora amabi, bagahohotera abanyafurika, bakashoza intambara impande zose, banga kurekura ubutegetsi. Ibyo bigatuma abanyafurika bose barushaho gupfa, barushaho kugwiza abapfakazi, barushaho kugwiza imfubyi, Afurika ikarushaho kubabara bitewe n'izo mpamvu. Bityo rero ubukoroni buri mu banyafurika bubarimo ubwabo, ubu barimo uyu munsi buruta ubwo bakoronizwaga n'abigendeye, ahubwo baraje bibamo ubukoroni burenze kamere, bituma babasha kurushaho gukandamiza abanyafurika birenze, bityo bigatuma nkatwe abanyafurika tugomba guhagurukira rimwe tukarwanya iyo mipaka, tukarwanya ubwo bukoroni, tukarwanya akarengane, tugahagarika n'izo ntambara ziri kuba muri Afurika hose, kugira ngo Afurika yongere ibe umudendezo, ibe Afurika nyafurika koko twifuza, ibe Afurika y'abanyafurika. Bizatuma abana bavuka, abari kubyiruka ubu bazabaho neza muri demokarasi nziza kandi yihuse. Murakoze cyane, ukoze hasi unyibutsa amabuye twagwatirijwe n'abakoroni b'abanyafurika badafitiye impuhwe abanyafurika bagenzi babo. Abo bakoroni ni bande? Ni abategetsi bakabye ubuyobozi bw'abanyafurika, banabufata amatekwa, barabukomeza. Niyo mpamvu banga kuburekura, ngo akaboko kafashe ingoma kayirekura ari uko gatsiwe. Iyo demokarasi iri hehe? Ubwo bwigenge buri hehe? Kwibohora kw'abanyafurika biri kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane. Abanyafurika aho tugeze kwibohora, tukabona ubwigenge bwuzuye, tukuramo iriya mipaka muri Afurika. Demokarasi niyo demokarasi, demokarasi nya demokarasi niyo demokarasi, demokarasi nya demokarasi ni demokarasi, demokarasi nya demokarasi niyo demokarasi, demokarasi nya demokarasi niyo demokarasi, demokarasi nya demokarasi ni demokarasi koko. Bityo rero iyi demokarasi yacu itandukanye na demokarasi yo kuva muri 60 cyangwa se hirya yaho. Iyi ni demokarasi yihuse y'abaruda. Abaruda ni inyuguti 5 batekereze cyane, ni abagore n'abagabo n'abana babo bitwa uturuda duto tutarafata irangamuntu. Abagore abakobwa bitwa abarudakazi, abagabo bitwa abaruda. Abanyarwandakazi mwese muzaririmbe demokarasi ibihe byose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ibihe byose abanyafurika bagiye baririrwa mu mibare muri demokarasi, bakubitirwa mu nkokora, mu ivi, bavunagurirwa hose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, Afurika yarababaye, yaziritswe amapingo ku maguru nayo no ku maboko. Ubwo muri Bareta barafinda Sekibo Fred, perezida nyaperezida ndahasesekaye, kanze nkuremo iyi mipaka yigeze aswe, ikomeze guhemberwa n'abategetsi b'abanyafurika, ku buryo abayobozi twari twaragize baripfiriye, ba Mandela, Patrice Lumumba, Julius Kambarage Nyerere, Dr. Kwame Nkrumah n'abandi bose batandukanye namwe mutayobewe.
kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nanone katuze tw'indongozi nyandongozi z'abaruda n'abarudakazi tukavuga tuti n'uturuda duto tutarafatira muntu twese hamwe nk'amenyo ya ruguru n'ayo hasi tuze dukuremo iyi mipaka yasigaye inyuma kandi banyiri kuyishinga mu 1884 barigendeye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nta mpamvu yo iyo mipaka yakomeza kuba ikirimo, nta n'impamvu yatuma iyo mipaka yaba ikirimo nanone. Kubera iki bayihembereye? Abo bayihemberaga kubera agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye bakomeze kuyihembera kandi gahitana abanyafurika bacu kandi atari bo bayishinze, kandi ibikoresho bitwaro bya kirimbuzi bikomeye n'ibyoroheje biraza bikabamara, atari nabo babikora, atari nabo bafite izo ntwaro inganda zibikora. Uwo musaruro intwaro mvaruganda mvakure zikaza zikamara abanyafurika bacu. Uwo ninde? Transporter uzizana arazizana agahagarikira ibirombe by'amabuye y'agaciro bigacukurwa hose mu gihugu no mu bindi bihugu by'abaturanyi n'ahandi kure hose, hanyuma akabyohereza iyo kure nk'uko ari umwegenti wabo, bagakoramo ibindi bikoresho bikomeye cyane kurushirizaho n'ibya kirimbuzi utabikatiye. Kandi akanama k'amahoro ku isi, umuryango w'abibumbye uhora ubiyama kudakora ibitwaro bya kirimbuzi, ariko ababegenti babo bakomeza kubasunikira amabuye y'agaciro za raw materials zo gukora ibyo bisasu bya kirimbuzi. Namwe banyafurika n'abaturiye isi mumbwire aho se nta bufatanyacyaha burimo? Nk'abanyamategeko mpuzamahanga muzankorere icyegeranyo, abaruda n'abatari abaruda mwese muri rusange muzambwire nimba abanyafurika bicwa n'ibyo bisasu bya kirimbuzi bibunda byigizaswe ibisasu bitegwa mu butaka, ibyoherezwa mu kirere, amasasu akomeye aringaniye n'amato mato agamara abanyafurika bacu. Aho nta kagambane se kaba karimo bagambanira abanyafurika, ubwo ni ubugambanyi kabuhariwe. Izo mbunda n'ayo masasu byaje kubona isoko kuri iyi mipaka. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane twabaruda, nge perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred narigase ku ipasi ishushe nk'indongozi kabuhariwe ize kuyobora abaruda imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, East Africa na Africa. Twarigase ku ipasi ishushe turi 10,400,000 n'umusago, n'abandi barakiyandikisha abanyarwanda hakoreshejwe irangamuntu. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane tugiye gukuramo iyi mipaka muri Afurika hose, tuhereye ku yo mu karere k'ibiyaga bigari y'ibihugu bikikije u Rwanda. Hanyuma amahoro azahinda, amahoro aboneke, uwo mweru uvuye bukuru buke wakwiriye hose muri Afurika tuyimaremo. Hanyuma hari imipaka tuhubaka inganda, amavuriro, amasoko n'amasoko yabyo, imihanda ya gari ya moshi, inganda zigizashwe nziza za kijyambere izikora ibikomeye n'ibyoroheje. Ubwo nshaka kuvuga heavy industries and light industries. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ahari imipaka hose muri Afurika tuhasimbuza ibikorwa remezo bisha, hanyuma by'akataraboneka bifitiye abanyarwanda abanyafurika umumaro, umusaruro mbumbe ya rusange kubw'ineza y'abanyafurika muri rusange. Nge perezida nyaperezida perezida wa ruda mu Rwanda, papa demokarasi yihuse y'abaruda. Muri demokarasi yihuse tufashe umwanzuro High Council, muri National High Council General Assembly y'abaruda
twemeje ibi bikurikira: abaruda bose n'abarudakazi hirya no hino mu gihugu twafashe umwanzuro mu majyaruguru y'u Rwanda, East Africa, ubwo uhereye iburasirazuba bw'u Rwanda ugakomereza iburengerazuba bw'u Rwanda, amajyepfo no mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Hanyuma nk'uko nari mbivuze haruguru hariya East Africa yose muri rusange, hanyuma Afurika yose dukuremo iyi mipaka, kuko nabo barigase ku ipasi ishushe. Twababuje kwambara ingofero zanditseho ruda, haba n'imipira, haba n'amasogisi. Umuruda asa nka wa muntu wahohoterwaga kuva kare kose, ahohotewe imbere muri ibi bihugu n'ubutegetsi bwari bwarakandamije abantu bufite ikandamiza mu nshingano, bubaka amagereza aho kubaka amashuri, kaminuza abanyeshuri bakigira ubuntu, kaminuza bakagabanyirizwa hehe. Ibyo birakajya. Twabaruda turaze duhindura amabi yose yari muri Afurika, hano mu Rwanda se tubihindura ibyiza, dukora umuti. Kanamwe mumbwire n'iki twakongera kuri iyi mipaka? Imipaka twayisimbuza iki? Haba ku butaka, haba ku mazi, haba mu kirere. Gari ya moshi nayo igomba kuza. Urakoze cyane nyakubahwa. Imipaka yo muri Afurika ni ipingu ritoroshye ryaziritse amaguru y'umunyafurika uwo ari we wese, keretse abategetsi nibo bagenda uko bashaka, ba nyiri ukwishyiraho cyangwa se ba nyiri gukandamiza abanyafurika cyangwa se ba nyiri gukoloniza abanyafurika. We afite uburenganzira bwo kuba yamara icyumweru ava mu gihugu ajya mu kindi akazenguruka Afurika yose, isi yose akayigenda uko ashaka, ariko nta wundi wemerewe gusohoka cyangwa kubihererwa icyangombwa ngo abe yave mu gihugu ajye mu kindi mu buryo bworoshye. Hari n'aho babibana burundu, ukaba utajya gusaba icyangombwa ngo bakiguhe, niyo wagaragaza ibisobanuro cyangwa se impamvu zigaragaza ko ari ngombwa kujyayo ukaba utabyemerewe. Bikagaragara ko imipaka ari amapingu 100% y'abanyafurika y'abakoloni ba kabiri basimbuye abazungu bamaze gushyira ku banyafurika. Birababaje cyane uburyo turimo kubibona, abanyafurika barimo gupfa, bamwe kubera ikibazo cy'iyo mipaka bemeye kuba inyeshyamba, abandi bagize ngo baravuga ko bitagenda baricwa nk'ibimonyo, bararaswa ku manywa y'ihangu ntaho yarega, yaba mu bihugu bitandukanye uhereye na hano iwacu mu Rwanda. Murabizi ni ibintu bitoroshye cyane. Abacakara cyangwa se abanyafurika nyirizina barababaye kubw'abanyagitugu cyangwa se abakoloni bamaze kongera kubaka izindi mbaraga, barakora ibyo bashaka. Urugero, urebye uburyo ubwicanyi bugenda bukorerwa abantu nta kivurira, cyane cyane abantu bagiye begereye imipaka, gusa bakabahimbira ibyaha kuko ntaho barega ngo babitiranyije, ugasanga abantu bararashwe barapfuye, nta gikurikirana ntaho barega kuko barashwe n'ubwo butegetsi. Rebo impfu abantu bagiye bakorerwa ari impunzi zigahunga, bakazikorera akagambane abo bategetsi, zigahunga zikagira gute, naho zihungiye zigakomeza kuraswa zigapfa nk'ibimonyo. Imiryango mpuzamahanga nimba hari yarananiye kuba yabasha guhagarika ikibazo cy'abo banyagitugu b'abanyafurika simbizi, ariko twebwe abanyafurika by'umwihariko abaruda twarihagurukiye, twaraje. Iyi ni message nakwita iya nyuma turimo kubwira abategetsi, aribo bacakara, aribo bakoloni bakandamije abacakara ba Afurika mu buryo bwa kabiri. Tubabwira ngo ibyo mwakoze byose igihe kirageze ngo muzabaye impozamarira abo mwahemukiye, kuko ntago byazarangiriraho. Birababaje. Njyewe iyo ngiye kuvuga ibi bintu ndeba akarengane umunyafurika afite, akarengane umunya East Africa afite, akarengane umunyarwanda iwacu afite, kuko nyakubahwa ubwo niwe yageze kuvuga ngo ujye kurishihera ku rugo,
perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Rero ntago navuga hano nahereye iwacu kuko niho kuri ibihugu. Ikibazo muri Afurika hose akarengane dufite, abitwa ngo ni abaturage ba Afurika, rwose igihe kirageze rudatwarahagurutse kandi nta gusubira inyuma, kandi turakomeje. Dore ko uko bucya n'uko bwira imbaga nyamwinshi, yaba iy'Abanyarwanda, yaba East Africa, yaba Afurika muri rusange, bose ntawe usigaye inyuma. Message ariyo ngiyo ko tugomba gukuraho iri yicarubozo ry'abakoloni ba kabiri, ariyo mipaka bashinze ikavaho, twebwe tukongera kwishimira ku butaka bwacu Imana yaduhaye, ubuzima bwacu Imana yatubejejemo nk'Afurika. Nyakubahwa, iki kintu ngenda babaye, sinzi nzishima ari uko mbonye ko imipaka yavuyeho, kuko uburyo abantu bapfuye bashize, abantu biswe impunzi bagapfa gutyo, bagapfa bazira amaherere, nyamara atari bo babyiteye, ari akaduruvayo k'abo banyagitugu cyangwa se abo bakoloni ba kabiri. Iki kintu kigeze kure nyakubahwa, rwose birababaje. Murakoze cyane. Muri iyi demokarasi yacu y'abaruda, ntabwo dushaka kumva abanyafurika bamarwa n'ingaruka z'imipaka. Izo zaba ari ingaruka buri gihe y'ingaruka z'imipaka, cyangwa ingaruka zifite inkomoko kuri iyi mipaka, yaba iyo mu karere k'ibiyaga bigari, yaba muri Afurika muri rusange. Imipaka igomba kuvamo, byanga bikunda, byanga binoga, byanga bitinda bitebuka, imipaka igomba kuvamo. Aho hari imipaka tuhashinga ibikorwa remezo, za kaminuza twazisobanuye, inganda, amavuriro, amasoko n'amasoko yabyo, gari za moshi, ibigo by'umutekano, kandi amagorofa maremare gusa agera ku kwezi. To change the bad into good, duhindure amabi icyari kibi tukigire cyiza. Iyo mipaka tuyihindurira amateka. Mwe mubona bidakwiriye? Imipaka tuyihindurire amateka, ayara mabi tuyagire ameza, ibikorwa remezo ku mipaka. Murakoze cyane banyakubahwa, birakwiye cyane. Uwo ngira ngo wabona ko bidakwiye ntago yaba areba, kandi buriya baravuga ngo inyoni ntoya yigisha inkuru, inyoni nkuru yigisha into kuguruka. Ngira ngo nimba turimo dushaka gukora USA yitu, tugomba kurebera ku batubanjiriza. Ese hari wari bwumve umuntu uri muri USA 1 hari ikibazo yari bwa afite nk'ibingi abanyafurika dufite? Oya, ntushatse kuvuga USA, United States of America. Natwe hano abaruda tuvuga tufite USA 2 ihisiza, nono USA 1 ushatse kuvuga iriya ya ruguru mvuze? Nshatse kuvuga United States of America. Wenda n'urugero ruto dutanzeho, nubwo nabyo bari ngombwa kugira ngo tubashe kubumvisha neza. Ngira ngo intambara ziba hirya no hino ku isi, ariko ngira ngo mwese murabizi nta ntambara wari bwumve yabaye mu hagati muri USA 1 mo hagati nyirizina, keretse aho yagiye gutanga ubufasha, itanga support. Ahubwo yo biba ngombwa ko yiyambazwa kurusha uko yo yakambazwa